Bwana Yesu asifiwe mwanadamu. Leo naomba nikukumbushe kitu ambacho ukae ukikitathmini na ukae ukikitafakari. Nina mambo matatu ya kukukumbusha katika dunia tulionayo. Jambo la kwanza, lazima ujue leo unavyojivuna na mali, unavyojivuna na pesa, unavyojivuna na watoto, unavyojivuna na kila ulicho nacho, lakini tafakari kwamba utakapokufa na siku ya mauti yako au unaocheka nao leo, je, watakuja kucheka na wewe kaburini? Watakuja kusema na wewe, je, hizo pesa unazojivuna zinazokupa kiburi cha kumjua Mungu, au watoto unaojivunia wanaokupa kiburi usimjue Mungu, usitake kumwabudu Mungu, huyo mke au aidha huyo mume, je, siku ya mauti yako atakuwa msaada wako? Na swali la pili la kujiuliza, utakapoingia ndani ya kaburi, siku umelala pale kaburini, ni nani atakayekuwa faraja yako? Na ndo maana unashangaa watu tunakuwa wajanja siku za tunapokuwa hai, na wakati fulani tunapokuwa siku ile watu tunaenda makaburini, mtu amekufa, tunaenda kufanya mazishi, mioyo inaugua, mioyo inasononeka, mioyo inatafakari kusema hivi, na mimi siku moja nitaingia kaburini kama huyu. Na ndio maana tunaenda wengi, tunamsindikiza wengi, lakini tukishamaliza kufukia akawekwa pale, anabaki peke yake. Na huwa ndio kila mwanadamu anapokaa anajiuliza kwamba na mimi siku moja itanifika kama ilivyomfika ndugu yangu. Hivi na mimi kuna siku nitaachwa peke yangu porini, na wewe kuna siku utaachwa peke yako kama ulivyomwacha yule jana, kama ulivyomwacha ndugu yako yule juzi, kama ulivyomwacha yule fulani ambaye umemsindikiza kwenye makaburi akaachwa peke yake. Jiulize, ni nani atakayekuwa faraja yake pale alipolala kaburini? Na ukipata majibu utapunguza aina ya kiburi cha kujua ya kumwabudu Mungu, na ndipo utakapotambua kwamba hakuna cha thamani duniani zaidi ya kumcha Mungu, zaidi ya kumwabudu Mungu. Kwa nini? Wanadamu ni kama maua, leo unachanua, kesho utanyauka. So unapoingia kwenye kunyauka, nini hatima yake? Kuna mambo mawili tu: moja, ukusanywe uwekwe mahali; mbili, ukusanywe utiwe moto. Na ndio maana Biblia inatuambia mbele yetu tuna njia mbili tu, ya uzima na baraka, na mauti na laana. So matendo yako ndio yanaweza kukupa sehemu ya wewe kwenda. Na jambo la tatu la kutafakari, baada ya kuingizwa kaburini, roho yako itaenda wapi? Kwa kuwa kule mbele kuna njia mbili, uende uzimani au uende mautini. Nani atakayekuwa faraja yako? Ni wapi utakako kwenda? Kwa sababu hawa marafiki tunaocheka nao leo, hawa jamaa, ndugu na marafiki tunaozungumza nao leo, ambao wanatufanya tuwaogope kwenda kuabudu, wanaotufanya tuwaone haya kwenda kumcha Mungu, je, siku ile watakuja pembeni yangu kunisaidia kujibu mashtaka? Ingali leo unaweza nikafanya dhambi kwa siri, unaweza ukafanya dhambi kifichoni, unaweza ukafanya wanadamu wote hawakuoni, lakini siku ya mwisho kila unachofanya, kila ulichofanya, utakapokuwa umekufa, Yesu Kristo anapoleta hukumu kwa mwanadamu, jua ya kuwa kila ulichofanya ukiwa hai kitawekwa hukumuni, kitawekwa peupe, na kila mmoja ataona madhaifu yako au shida zako unazozifanya. Unajitahidi sana, na Biblia inasema ole wake anayejitahidi kumficha Bwana mashauri yake. Inawezekana unajitahidi kuwaficha wanadamu, inawezekana unajitahidi kuficha kwa kila namna, lakini saa inakuja, nayo imekaribia, ambayo kila unalolifanya litawekwa wazi. So angalizo, tafuta mapema kumjua Mungu, kwa sababu tunakoenda ni giza lisilo na mfano. Mungu akubariki. Wako Pastor Elisha Moses. Ubarikiwe na Mungu.